Dati napadayawan na surat nga may kanbiyag ken na maibasa ita nga malem agapukin Nana Leticia adinan inlanad ti address na nga napauluan iti S26 Gold. Sagudayan nga rod ti surat ni Nana Leticia. Dear Cousin. Sagbay man ti amin kasinyong idanon ko man tinabara kablao ko kada kayo nga agserserbi di Tanemers Studio nang runa king ka nga timon dito nga programa nga kay ayok launay nga dingdinggen nang runa no ti awan ti maubra iti malem kastameten kadi ti programa ni Dadim. Kablawak pa iti padak nga ang bibuya iti dito nga programam ket agkidawak man iti pamalakad yok kalpasan nga maibasa ni kasinyong neti nga pakasaritaak. Naragsak ti binangon mi a pamilya ken ni mante nga asawa. Dualaeng ti nagbalin nga anak mi isuda Leia nga inauna ken ni Mark nga inaudi. Agpadpada nga napagturpos mi ida iti kolehyo kasinyong. Ure no narigat ti panagbiag. Ure no panagtalon laeng ti trabaho ti asawa kastamaten nga panaglako-lako kadagiti konforme nga mabalin nga ilako ti panggedak. Kaasin Apo Diyos ket naisakad mi ti panagadal dagiti duwang anak mi. Kalpasan na nagabroad diti inaudi mi idinto nga simmakay met ti barko ni Leia nga inauna. Di kadudua kamin ken ni mante nga asawa nga agdenden na iti balay mi kasinyong. Adda dagiti aldaw nga malidayang kami gaputa kailiw mi digiti anak mi. Ngem maragsakan kami ta agpadpadadan nga addaan iti natalged nga trabaho ket tila idawdawat mi idin ket maikanda kami iti apo kumi nga agasawa. Ngem ni Mark nga inaudi kasinyong ket saan pay nga nagasawa imun una nga nagasawa ti inauna nga ni Leia. Angem kasla malabon samat nga maadaan kami dagos iti apo ko kenkwana. Ngamin naam muna ti nagbalin nga asawa na iti barko nga pagpapaayanda. Ket gapu ta agkatrabahuanda iti maysa nga barko. Saan da kano pala nga mabalin nga maadaan iti anak. Taagurnong da kanupay. Ken ipamaysa da kano pala trabaho da iti barko, takayat da kano iti ngumato ti rangguna. Alaket, pagsayaatan lakid diti karir ti anak ko aket. Anak mi aket, naragsak kami nga agpadpada nga. Kastamat ki ni Mark. No, kumustayan mi ni Mark? Nga adamat tin iji abroad. Ibaga namat nga awan kanupay iti panunot na, no plano na ti panagasawa, taagurnong kanupay. Nupay kasta saan kami nga nawanan iti namnama nga dumteng to ti aldaw nga maipaayanda kami to iti apo kumi. Aging nga dimteng ti umuna nga apo kumi ken ni mante. E di nagsikog ni Leia ket nagawid. Bimaba iti barko tapno no ti kasta ket ditoy na nga ipas nga iti anak da ken ni June nga asawa na. Kalpasan nga nagpasngay ni Leia namnamaek idi nga saan to pela nga sumakay ti barko tapadakkelen na pa iti apo ko wenno ti anak na. Angem nagbiddutak. Kalpasan laeng ti inna mabulan impakada kanyak ni Leia nga sumakay kanuman iti barko.
Anya, panawam nga raw ni CJ nga anak mo kasta. Ha, Leia. Awan mo't ti mabalin nanang. Saan ko mo't nga mabalin kay tugot ije barko ni CJ? Kit apay nga nga itugot mo ije barko. Wen ananang ta nas kasapulan nga agsubliak di barko. Ay, di ka maawatan, Leia, anak ko. Anya ti di yung maawatan, nanang. Diyak mapulos na maawatan, dayta nga. Dayta nga kapanunutam. Nga anya, nanang. Nga halos ka ipaspas ngay mo palaang ti anak mo. Awan pa'y makatawon na na mabulan na palaang ni CJ panawa mo. Ada kayo mo't nanang. Ken mahisa. Amo yung mo't nga na-promote iti trabaho. Ni mato ti ranggok iti barko nga pagpapaayan mi kini June. Kete, adamot ni June iti barkaw, di saan ka di pa nga umdas nga mesa kada kayo ti agtab trabaho iti barkaw. Oh, masuportaran na kay mat ni June. Nanang, amuyo mat nga to ti posisyon ko ngem ni June. Okay, ni June ti agbati dito, naiwanan na ti anak na, tas sikat ti sumakay ti barkaw. Naskin nga ada mesa kada kayo kumam, ori may salaang mat kada kayo anak ko. Tas saan mat nga kakaasi ti apo ko nga ni CJ nga basta yung lata nga ibati kada kami kinitatang yawn. Nang mabiit laeng ta siya mga bulan nga panagsakay ko iti barko. Ay ko namladay ta ang mabayag nga panahon day tan anak ko. Panunutom damo nga anak yo iti asawam. Damo yung nga apo ko nanang. Amok nga saan yung nga baybayan ni CJ. Saan ko nga baybayan nga talaga anak ko. Ngip sa bali laang ti mismo nga inana ti mga iwan kenkwana. Sa bali laang matano adda kayo nga naganak kay ni CJ. Nakaikid din ako nanang. Saan na mabalin nga sa anak ka sumakay ti barko ka dito eh. Amangan no, ibabawi dati panang promote da kanya. Ay, nadyak maawatan ta amas na sisita pa'y day ta trabaho yaw. Nanang, saan na bale? No kaya't yung mga lakay iti yaya ni baby. Ipaay mi amin nga kasapulan na. Kastamatan kada kayo. Saan nga dayta anak ko ti kayat ko nga sawan. Sa bali laang dati marik na ta anak mo ti bara ti arakop ti inana. Ti pamatag ti mismo nga amana. Saan kat nga da kami laang tatangyaw ti mga iwan kinkwana. Nanang, may irwam dan tulat ta. Para kada kwa damat laang deti sakripisyo mi nga kasawa. Para kada kayo ko nakuma. Nang runa kini CJ. Para iti masakbayan namat laang deti iadayumi kinkwana nanang. Alam, makaamu kayo no iso ti kayat yo. No saan kan nga maigawid anak ko. Anya pa nga ruti maramida. Alawan, ibati yun at tangarudan. Sana bali nanang. Amin to nga kasapulan na, di yun to pagparikutan. No kasta, ibati dati apo ko, takadata. Wen ka no lakay. Ay, saan ko mo't nga mababalaw ni Leia nga anak ta, Leticia, bakit? Ta nagregregatan naman, ti posisyon na, iti trabaho na ita. Wen alakay ang panpanunutek laang ti apo ko ta. Data ba, ada ka mo't nga napigsapay laang nga mga awir ti anak ta, napigsak mo't pala nga talaw. Sa bali laang mo't alakay dati pudno mismo nga inana ti mga iwan, mga awir kinkwana. Alakid ba pamlatan na, naging nga kabailan ta pelaeng, alakid talubusam ti anak na nga, surutin na ti arapam na, nga agbaling nga kapitan ti barkaw. Wen angem kasano nga raw, dati anak ta, ay anak da, iba ati dalatan. Duwada mo ka agtab trabaho ti barkaw. Umdas mo tang tamay sa kadakwada. Alababam katlatan. Nulaki di itid na ti kasapulan ti ubeng. Uwan itid na kano mo't lakay. Madamdama, in kami kano grocery. Ta into no
sumaruno nga aldaw ket agpamanilan ni Leia. Bala, sige. Dakay tulatan. Tado trabaho dito yung barkaw. Ay, naunay mo tin ay siya. Agreklamo ka nga. Nabayag nga daw dawatan mo nga ikanda ka iti apukaw. Itata inikanda ka, agreklamo ka. Sa anak mo't nga agreklamo. Mantela kay. Tila jak kayat agad panawan ni Leia ti anak na, ti apo ka, ket idinto nga awan pa'y makatawon na. Kaasi mo, siyak ton samot ti mariingan na nga inana, ket sikat mariingan na nga amana. Hindi na sayaat. Heh, tabaring no umubing pa itirik na tabagay. Tilada nga mapanpanunot mo man te. Panawang kamalaangan dito talon mo. Ada kami, mantela kay. Nakaluto kan. Why, itay pay. Ay, mabit lang nanang ta. Ipaknik la digit na pantaginatang iti grocery. Alawon anak ko, tayo nagtulugan ni tatag mo nga gidasar ti pang maliman tayo. Ay, wala nanang. Madamdama, bili ng kanto. Tada, syempre, da kayon ton ti mapanag grocery kadagiti kasapulan ni baby. Nang runa launay ti gatas na. Biling kayo, dati rumbing nga gatangin nyo nga, ipadedeyo kay ni CJ. Wan, anak ko, awan ti problema ka dayta. Intay pa lang nga rod, dalang kang agipak ni nga rod, tain nagtulungan ni tatang mo. Nang, ito no, dandanin maibos deto yung gatas ni CJ. Sigurado nga awanak ton. Nakasakayak to siguro. Umabot mo't siguro baka dualawas dito gatas na nanang. Dito nga karton, pang dualawas lang dito. O nanang, napigsamat nga rin ngagdede ni CJ. Alawan, nanang, tandaanan nyo ito no gumatang kayo man ng tigatas ni baby, kasto'y tumutlaing tigatangan nyo. Dito pang 6 to 12 months, well, makabasa akmot pelaan. Ibilbiling ko laing nanang. Nga, saan kaya gumatgatang ti sabali nga brand? Kasto'y mitlaing tigatangin yun to. Kasano nga rod no awan kasta di paggatangan. Kit sumapol kayo ti sabali nga paggatangan nanang. At dalat ta dita. Adumit ti paggatangan iti gatas ti ubing dito lugar tayo. Kay Ili, adu jay. Kakadigay ti butika. Malawan. Basta pang 6 to 12 months, nga kastoy. Una nang, S26 gold metlaeng Ang mga no, da makita yung S26 nga awan ti gold na, ang mga no isog gatangin nyo. Saan? Rumbeng na nga S26 gold. Eksakto nga, kastoy mismo nanang. Nasisayat pa yun, itugot yun, dito karton nan, ta ipakita yung kadidyagla ko. Ay, nasa anak mo't pengagkabaw, anak ko. Wan, basta ada gold na. Saan nga basta ada gold na ananang? Dapat S26 gold nga pang 6 to 12 months tigatangin nyo. Dati dakkel no kwan, dati kastin wine, 2.4 kilograms. Wan nanang. Sumod lagatangin nyo no ko alawan anak ko, malagip ko data. Gansak bayak tumapan gumatang, basaik mo data nakasurat, dita karton ti gatas ti anak ta. Mabiit lang, apo, egre kata itimplaan ka ti gatas mo. Unay. Basit mo't gayam ti gatas ba? Mabiit lang apo, mabiit lang tayo timplaan na kan nilulam. Mabiit lang. Unay na ito nga apo ko kaun. Permiti sangit na, tunggal mabising. Nagaliston tumot nga maibus ti gatas na. Inakto gumatangan, into numalam. Ala, uston. Dahita, agtalnan. No
Nakasubon ti dede na. Makaayayo nga apo ko. Hmm. Sa dino ay ati ayan de S26 gold nga gatas ni apo ko. Nakad-adubo ta klase ti gatas dito paggatangan ti gatas ti ubeng. No aping nga, nasken nga, kasya nga mismo ti gatangan. Ay, nasaysayaat no agsaludsudak laeng. Ay, anak ko, agdamagak man. Ay, ano di ma'am? Ay, gumatangak ko matigatas ti apukaw. Anya nga brand, ma'am? Dati S26 Gold. Nga, pang 6 to 12 months. Ay, mabit lang, ma'am. Anya ka diti katangin nyo, ma'am? Dati 2.4, bueno, dati 1.6 kilograms. Dati 2.4, dati dakdakal. Ay, sige, ma'am. Ay. Oh, dati yun, ma'am. Ay, agyaman anak ko. Sagmamanumod day ta. Mabit lang, ma'am, ti punch ko. 3,568, ma'am. Anya? 3,568 data. Yes, ma'am. Agure ka, baka nagkamali data. Data, computer yung anak ko. Gatas ti ubing data. Apit 3,568 mo data. Tignam na paay ka. Baka saan pa nga umabot sa nga ribo? Wano sa nga ribo nga nasurok lang kumadayta. Ay, saan, ma'am? Anya? Agure ka. Ngay. Ape ka di, ma'am? Mati umanay dito. Saan nga umanay dito yung tugot ko, anak ko? Dati nam na ba? Saan nga kasta kangina na dito nga gatas? Ay, dito yung 1.6 kilograms, ma'am, nalaklaka. Manubot dayta. 2,700 lang, ma'am, nga nasurok. Naiwan lang, madilat ta. Madilat ta umanay, anak ko. Ay, kasta gayam ti kangina dayta nga gatas. Nga gatgatasan. Ti apo ko. Aywan, ma'am. Dito yung ti kanginginaan. Oh. Ay, kuha. Saan ba't siguro nga? Ba't siguro te epekto na no sa bali? Ay, awan ka dito nalaklaka ditan, anak ko. Ay, ada ma'am. Adot pagpilyan nyo dito, ma'am, nga pang 6 to 12 months. Ada di ka tinalaklaka. Dati nasurok sa ngaribo lang, wano. Basta nalaklaka. Ay, sige, ma'am. Ala, ibiro ka nakman, anak ko. Ta isulatan. Ay, nadyak ba't amo ngamin nga kastat kangina na. Di kay Bosaon. Saglalakalain ti ginatang mo nga gatas na ni CJ. Wala kay. Awan mo't siguro duma na kanday JS26 Gold. Diyan ka mo day tagabana ka. Amangan mo't no agsakit ti tiyanda no maikaway ti gatas nga ipalakam mo iti apuko ta. Saan, Mart? Nagdedemot itay kat mayat, Mart. Ala, Jakbot ngamin amo nga kasya ti kang hinanalakay. Agasem ta nakurang nga upataribaw. Pang dua alawas na laang nga gatas. iso nga tati kayat ti anak ta. Iso nga iso timbili na nga katagam nga gatas ti anak ta. Saan namat nga maamuan? Kananya ko maduma na kadagita daduma nga ubing. Dati apo ko ni Curaçao. Nga, Ni Curaçao. Wan, saan ka di nga kan anak mo dati baby da. Kumpurmelatan ti pagpagatas na. Diyak amo no umberbrand sapay no kumpurmelata ditan. Tawang mo ti gatang dahata siyempre. Magnamnama dalat tama hit kadagiti adat abruda. Kasadot mo di na asawa di anak ni Curaçao. Ay, Kut makitam ko, nasalun at mutlat na. Iso nga, napaamlatan Saan mo't nga maamuan ni Leia?
Nga sa mali ti gatas nga ginatang ko para iti anak na. Ay, Mo ti mga raw dati napati ka kwarta. anya. Ano naman, pangaramatam ti kwarta, si Kamante. Eh, masangwalan ti birthday ka. Kat, Libre klay mo ta. Di ka tigagayim ko. Napiala mo ta damay pasago kadakwata mo ta. Urisan ka ba siya? kita adamot ti, matgadam iti panagtalon mo, ape nga dumawat ka kanya. Ay. Saan mo nga ibaga nga bukbukudam deta na kickback mo? Anya na nga kickback ni ibagbagam si Kamante. Kaday ta inted nila yung kwarta nga gatang mo't gatas. Saan ka di nga saan mo nga yung gatang amin? Saan naman ni imbaga kanya, kaigatang kong gatas amin ngayon tin na kwarta kanya. Kaigatang kong tumanti gatas na itong sumarunon Ikan nakbasitin na. Ay na, no para arak mo laang. Saanan, makaamu ka mo tin ay ti pag-birthday mo. Luko ka nga laklakayan. Para ka ti apu ko ta dayto, itandaanam. Ay, naapo. Oh, di mo kaya ti gatas. Anya nga rin ti kasangit mo, apo. Nairwam ka mo tanday ti nga gatas mo. Anya, ni, ala. Nabara ka mo anak ko. Apo, agurigur kan samot si Jay. Anya ka titimba ka ti doktor bakit? Ay na. Jakar naawatan na. Lakay. Basta, ada sakit ti anak ta. Tumawag tumadamdaman nila yung anak ta. Ta eksakto ka nung nakasanglag ti barkuda. Apay anya nga anya nga taggapu nakakas na nga nakangat nga to ti gurigur na. Jak amo Nabayag mo nga mano nga bulan mo tahin nga kumpurme latan ti ipagpagatas ko kinkwana. Awan mo ti problema. Ni, ket saan mo't nga pang 6 to 12 mas tigat gatangi kaon. Ti pang 1 year old mo tahin nga nasuraw. Ket ape nga tanga bigla-bigla latan nga. Anya nga raw ti kulat doktor. Jak amaw nga raod. Ay nagnervyusak lang nga rodon pag nervyusin nakpailalo may. Basta nasakit ti tiyan na ka na. Baka tay gatas na Nga butag baliw-baliw ti gagatang mga gatas. Saan ba't siguro? Ape nga rin di ka ti karuba tayo kung naktumanan. Ape nga rin di ka ti duddo mga maladaga. Di nga paggatasin dapat ti sigat laan. Kada kumpurme lang taditan. At dapat ti amamok nga kopi mate. Iti pa ipagatas na apo ko na. Wano anak na. Anya? Ada siguro sa baling nga sakit na, sa baling na kaalaan na. Saan mo nga ipabasol ka dahil tagatas kay magpagatas ko't apo ka. Ket apay kami nga saan nga dati imbilin ti anak ta ti gatangem. Saan ka di nga S26 gold ti bagana sa bali mo ti gatangem nga gatas na. Kaya ape ko ape, urian niya ditan Tingay ko sa wine. Saan ko mga kasjay? Anya? Agit sigurado nga babalawin na ka ni Leia nga anak ta. Numaamuan na day ta. Ang mga no isot ipabasol laking ka nga nagsakitan ni baby CJ. Ilawlawag ko kinkwana nga saan nga iso? Madanaganak lang arudan. Pabasulin dak pa'y laang man. Hello anak ko. Nasayaat mo ni CJ, gagangay laang ka no. Kung nati doktor anak ko. Dalang diyak mo, bacterial infection kung kuna naman. Anya? Sino tinangibagaking ka?
Saan mo't nga isot gapuna anak ko? Wan amin aklo na nga saan ko nga tinungpal libilin mo nga S26 gold tigatangit nga gatas na. Ngem aguray ka anak ko saan nagnaungtan ti kasta saan nag wan wanang ko amok ang gaputa idida mo manginaanak ta saan nga umanay di gatan ko iti tati mo mo't imbaga nga kas di kang kangina. Saan mo't siguro anak ko nga isod gapo na nga nagsakit ti anak mo. Gagangay lang ti ubing mo't ti agsakit. Tawan mo't ti ubing saan nga agsakit anak ko. Ay, agawid kayo ito no may abulan. Malakit na sayat Awang, saan nagkumamot nga pagsawaan ti kasta aleya anak ko, ba't? Naramid ko ba ti... Wan, aklo nagbidutak. Inlimid ko kang kada kayo, inlimid ko king ka, nagruna king ka anak ko nga. Saan ko nga tinupal, jibilin mo nga, noan niya tigatagit kagatas ni CJ. Ay, Leia, anak ko. Leia, ni imbabanan. Nagsakit man tinakam ko nga siya, di ba pabasolin ti mismo nga anak ko. Di ba nagsakit ti apo ko. Asino ko mati lula nga kaskanyag. Nga kayat na nga agsakit ti apo ko na. Ay, saan na kay ramraman kadita nga basol mo asi ka, Leticia? Unay kamutin si Kamante. Ikit, sigabot ti aking panunod na ita. Uray pa'y kanunungan na kumamot Tayo na naudi nga nagsarita kami kinileya nga anak ta. Kasta unay tipungtot na kanya. Nasakit man launay tinakam ko nga pagsawan nga mismo nga inana. Nasyak lang nga rodin tinangibat yan na iti anak na. Siyak pa iti kagura na. Kagangailaing mo tata nagsakit nga ron ti anak na. Nasaan mo mo't nga tinungpal, bilin na. Wan, amok day ta. Pagbabawyok mo day ta. Ngam saan nga isog gapo na day nga. Saan ko nga pinaggatang di gatas na nga S26. Nagado dito ti saan mo nga agis S26 gold. Nasalun at damay. Tikid di iba ka magkiti. Ay, baka panunutin na nga raw nga kupkupitam ti anak ta. Ay, uri, di sublik, di kita kwarta. Ingatan ko mo lang, serbi ka, datayaw. Kat siyempre, no, ada sobra. Ingatan ko, ti kanin tayaw. Ingatan ko, kadagi ti alikaman nga kasapulan tayaw. Taawa ba ti bisyaw? Pangipanag ko mga road. Kaapi nga babalawin na, api nga panunutan na nga kinupitak ti anak ta. Kasta ka di. Di mo lang ta mababalawa. Ang agpanunot ti kasta ni Leia. Siyempre, nabayag nga panawan manu nga bulbulan. Nga saan mo nga kinaatang dati imbilin na king kangagatas ni CJ. Leia, anak ko, sarita taman. Leia, dual dawin anak ko, sipod idisimangpet ka ditoy. Agam sa anak pa'y nga pinagunyan. Amok nga daguram kanyak. Leia, pag-aasim ko maanak ko. Alakit, ibagam ati kaririktam kanyak. May mayat pa'y. Nuko pagsaw anak. Kesa dayta nga anak nga pagpagunyan. Nakalawlawag mo't nga minanang na jibilin ko king kasakbayat nga si Makay ti barko saan ka di. Wen, anak ko, nalawag ka diyak. Ang imape nga ron nga diyo pulos tinungpal nanang. Ala, aklo nag-un aminag.
nagbidutak anak ko. Ngam saan ko patsen nga isod ka po na no ape nga nagsakit ti anak ta. Uray pa'y nanang, negligence lahat na dayjay kada kayo. Kasi mas pinanpanunod ti bagbagiyo, ngim ti apo ko yo. Anya, tapnulaan, makatipid kayo? Makagatang kayo, kadigadi kayo agatangan? Ay, Leia anak ko, saan ka kumangag sa uti kasta? Oh, ano nun yung haro ti kwarta? Ititadyo ka di kinitatang pag bisyo na? Napatpatig pa iti bisyo ni tatang, ngam ti gatas ti apo ko yo. Leia anak ko, pangaasim ko ma, saan ka nga agpanunod ti kasta anak ko? Bueno, gatang yo kanita baro nga TV. Pinagpapintasyot balay. Inggatang yun, agkakayo masamakan, weno anya, naggatang kay ti alahas. Well, Leia, pangaasim anak ko. Nang, imbatik kada kayo ni CJ, gaputa. Matalik kayo launay, gaputa da kayo ti lula na. Tapat check, nga ipatig yu isuna. Nga isakit yu ti apo ko yu. Nga aywanan yu isuna. Nga saan yu isuna nga baybayan nga agsakit. Kasta mo tinaramid ko anak ko. Anya nga kasta? Nakalawlawag nagsimple lang nga bilin ko nanang. S26 gold. Tigatangin yung agatas na. Gaputan ng hinan, manginaan kayon. Gimatang kayon din saglalaka, tapno na daw sa rinyo. Saan nga kasta ti panggip ko, anak ko? Gaputa ison tinagatang ko, ide. Kat okay ma, tawon met ti madi nga epekto na ko na. Intuloy-tuloy ko, tapno makatipid pa'y. Kat no anya kung mga mintintid ko. Isot igatang yun, no anyat bilin ko. Isot tong palin yun, anang. Pakawan anak ko. Tikit di ba kayo na nang talabag bakit pa panunutin nyo? Gaputan nakaawat kayo din kalakwarta. Ginundawayan yun. Unay ka mo tin, Leia. Itatayak mo na agtip-tipilking ka anak ko. Nukasta ti panunod mo. Nukasta ti panagkitam kanya. Gapulaang di kwarta iso nga saan ko nga tinong palibilin mo kanya. Nagbas ti pa nagkitam kanya nga inam. Siya nga nanginaw ng sikugking ka. Siya nga nangipas ngayking ka. Siya nga nang padakkel king ka. Abay, babalawam ti panagpagatas ko iti anak mo iti sa bali. Sika, naramramanam ka dit S26 gold idi ubing ka. No agsao ka, Leia. Kasla mula isakit unay ti anak mo. Katalaga nga isakit ko nanang. Isukor na naramidig ti amin nagtap-trabaho agtap nung maipaay ko amin nakasabulan na tap nung maigatangak ti S26 gold nga gatas na. Apay, talaka di S26 gold nga gatas tinapatag. Iti anak mo. Adapay nga isakit ko ti apo ko. Ngimtip panangisakit mo iti bukod mo nga anak. Anya? Talaga, Mike. Saan ka di nga napatpatik ti trabaho ngam ti anak mo? Agasam tayo ni mabulan na pailangin bati mon kanyak ni CJ. Siyak pa iti si Direm no agsakit isuna. No talaga napatikin ka ni CJ. Saan mo kumain palubos? Nga mayadayo ka nga inada. Di nagmawatan nanang. Trabaho ti pagsasalitaan dito. Napatpatig pa iti trabaho. Ngim ni CJ. Mabaling ka agik ka ti trabaho. Ang dami ti asawab di barko. Di bagam. Di mo kaya't nga iwanan ti anak mo. Saan nga pudno day ta nanang? Iso ti pudno day ta. Binaybayam kanyak ni CJ. Saan dala bidot nga naramidak? Kasla nakadakdakes akon.
Kasla saan kon nga impatag kanin sakit ni CJ nga anak mo? Ala, aywanan nga ron ti anak mo. No talaga nga napatigkin ka ti anak mo. Si ka nga mismo nga inana ti mga iwan kin magpadakkan. Tapno maaramid mo ti kayat mo. Tapno awan ti sa bali nga babalawem no agsakit ni CJ. Ala, gusto na daytan bakit? Gusto na daytan anak ko, Leia. Hindi nagmaawatan ni nanang tatang. Ala, agpadpada kayo nga diyak maawatan. Basta, isardin nyo daytan. Tagsarita kayo ito sa bali nga gundaway. Alas tunan ba kahit? Nagsarita kayo ko ito nga nasaya at iti anak puta. Saan ka tayo sinsindong ba't kayo? Sakit latin hakam ko. Mantela kay. Kabuta. Ala, agpada nga dabidot yo. Ada na aramida mabidot. Ada ba't bidot ti anak ta? So nga nga pagsaritaan nyo nasaya at no dahi ta pa nagtrabaho ni Leia iti barkaw. Saan mo kumanga? Saan mo kumanga ibaga nga agikat weno isardeng nan ti panang gunud na ti arapap tang agbalin nga kapitan ti barkaw. Tapno laeng maiwanan na ti anak na. Tapara madlaeng kini CJ nga puko ta dahi diyan nga banag. Tapno na pinpintas ti masagbayan na. Wan nga, jakla kayat nga minday jay babalahon na. Isungarod nga sarita kay to nasaya at into no bigat. Into no kalmado kay ngagpadpadan. Gagangailaan nga kasi ti marit na ni Leia. Kabuta isungarod ti ina ni CJ nga pukuta. Ken gagangay mo lang nga kasjay ti riknam. Nasakitan ti riknam. Kabuta inaramid mo ti amin para iti apukuta. Isunalaeng, saan mo nga ipalagip aday ti S26 lakay si Kamat? Inamin ko nga roden nga midot ko day jay. Isungarod nga mumtaon. Hinto naman minsan. Saan mo taon? Nga, kay ko sawad, tong palam to no, anya ti bilin ti anak na. Problema anak la unay lakay. Anya, apaya, makunsensya ka de. Saan? Kasla jak maiturturugan. Ti anya, ti konsensyam. Dududugun na ka ti konsensyam, gapo iti naramid mo. Saan nga isaw? Anya ka road, Leticia. Mariribo ka anak la unay. Maburibor ti panunod ko. Ti anya nga road. Ay, nakadado kay pagbagam, di mo mo't ibaga no, anyat gapuna. Anya ti pagparpari ko tamaya. Baamon, isurat kong tulatan, kinikasin yung iyaw. Nagloko ka na ba kayo? Ibagbagam ti kasta. Sa mo, di mo mula ibaga kanya. Ay, ibagam kanya ka. Tamang ka no matulungan ka. Problema ka raw. Anya ka raw ti problema, ibaga ba? Ipanpanunutik nga raw. Anya nga iti panpanunutam. Ay, nagriyag ka kasarsarita si Kaleticia. Api nga ungtan nga si Kamante. Eh, kasanaw di ka purs maawatan. Anya ti pagparpari ko tam. Anya ti pang burburi-bur ti panunot mo ako ram. Anya ti pakariribo ka mga kunam. Anya ti problema. Anya ti di mo maiturturugan, Leticia. Inusin daw tinang ipulong kinin Leia. Nasaan nga S26 gold ti kinatanggaw? Anya,
Sika ka day. Siyak, ay saan? Abi ko mga ipulong ka. Asin nung arod ko ma. Asin nung arod tinangi baga iti anak ta. Nga saan nga S26 gold ti pagpagatas ko kinid CJ. Agpudo ka kanyak. Uray mataya kon. Uray mataya kon, uray makimata kon bakit? Saan nga sakti nagibaga? Daya ang bagbaga kinilay agad awat. Ang maganda na istorya mati sa balay. Baka na istorya mo di karuba. Guray ka man. Lagi pek man no sinot nakaibagbaga ako nakaistorya ak. Lagi pek man no sinot nakakitkitan ngayon imay dito balay nga saan nga S26 gold ti pagpagatas ko iti anak ka. Sino nga taday di nga marites? Nga nagipulong-pulong kini Leia. Saan ko mga naamuan ni Leia no? No saan nga nagipulong? Salbag na tanga tao. Biangot! Ay. Naku baya. Sino man ti kaapa mo? Jakarot amo na sindo ti nagipulong. Ay, maulawakin ka. Maturugak man laingan. Plano kumapit ti mangkul dingking ka kahit. Anyit ni tila bagbakam sika. Agsurat ak tulatan tin kasit yung yaw. Maamuak lang no sinot nagipulong kini Leia. Agsagana kanyak day tanga tao. Sa bawil ti dila na day da. Anya. Ay. Di ka agibagbaga di kas na. Ay, apay gagi. Marites ag istorya. Apay agi pulong. Diyak ka mo ah. Basta maturug ka kaon. Problema ang detan. Saan nagngairamraman? Wen kasin yung dito isan ti kadadagsinan nga problema ti amin nga problema nga napasarak ititong palbiyag ko. Dete ada nagipulong ti aramid mo ngem di mo pulos ammo no sino dayta nga tao. Kasladyak saan ko pa din nga may turturugan ken may pangpanganan tunggal panunutek kasano nga naamuhan ni Leia nga anak ko nga saan nga S26 gold ti pagpagatas ko ken kuana. No pang panunutek dagiti tao nga nakaibagaak basid damat laeng. Angam alangan mat no pan panunutek. Alangan mat nga traidoren nak dagiti nga tao ko nak. Ket ti asawa uri kaskasano. Uri no sa langanat saan na mapagtalkan. Angem patsik nga saan nga ni mante nga asawak tinagipulong. Nasaan na kayat nga agapa kami nga agina. Sino nga ta? Karuba mi nga ta? Kabagyak nga ta? Adda nga ta itaglawlaw ko? No daddo mga kasin no asinupay kunada no asinupay dagiti di mo namnamaen nga isut mangi booking king ka wenno mangi istorya wenno mangi chismis king ka ket isu dapay nga mismo deti agaramid ti pakadadaela mo no pakai bookingam ang asino nga tanga talaga nagrigat nga panunutan. Iso nga nagsurat ak kasin yung sagbay nga makulkol ti panunot ko ken masayir unay ti riknak no asin nga talaga dayjay nga tao nga nangipulong kini Leia nga anak ko. Balakadan dakman kasin no kasano ka maka-move on ka dayto yung panpanunutek. Ni nagrigat ka talaga. Deti kasla sa anak ka na, saan nga natalgad ti riknak, sa anak nga makaidna, sa anak nga makatalna. Uri no agsisiarak pampanunutek. Imagine sino nga tat nakaibagbaga ak nga tay nadawul ti dila na nga nagipulong iti anak ko. Numanen, manganak, kaimaskot mangan, doon kan malagip ko, sino nga ta di nga tao aya, sino nga ta, api nga di pulos masungbatan ti saludsod ti panunot ko kunak, mapukaw ton ti ganas ko amangan. No alaik ti turog ko, agkidemak, mapanunot ko tumanan, sino nga ta di nga tao nga biyangot nga nagipulong iti anak ko, no sino di sagana ka kunak. Itam. Dahil ito'y launa iti problema kasin, balakad ng dakman, no anyat kasasayatan nga raminik.
Nga ure no saan ko nga maamuan, maduktalan, no sino day nga tao nga nagipulong kini Leia. Kat malipatak ti amin. Kat sabi ko iti mabiit kat maornos to ti amin kada kami kini Leia ang anak ko kat maitalik nan tumanen ti apo ko kanyak. Dahil nga rod, kasi nyong ti parikot ko kat sabi ko may kandak ti balakad. Ket nakitid ko adal dahil nga pakasarita kada iti amin nga nakangig kinakabuya. Ken thank you ti panangi basam ken laing mo nga nang tidbiag dahil nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Kitam kasi nyong habang agsursuratak malagip ko manen sino nga ta nagipulong sino nga ta dito nga ta ay awan mapanunot ko nagrigat mo tagpabasol ayun tuyag problema apagayam mo Leticia. Thank you so much Leticia. Ay na tilad nga pagparparikot am Leticia. May beamlat ako man sinot nagipulungen hamong nga pampanunutenin. No asin naman day jay concern lang siguro. Concern lang. Taamangan mo't no talaga nga madihiyang jay ubing ti sa bali agatas. Iso nga na ibagana. Mabalin nga asidikking ka, nasingid ka, mabalin nga kabagyam, no nasingid apagayam mo. Nga saan nga ti panang perdi ti panggap na ti panagipulong na. No di kat panggap na laeng tay maornos ko mati amin. Mabain siguro mangibagaking ka. Mabain dala siguro agipulong pelang ngem siguro gaputa madidakayan nga dati makitkita di ubing agsaksakit impulong dan saan nga gaputap no maperdi ka kenkwana maperdi ka ken ni anak mo no di ket panangisakit da kadedi apukom. Diba? Saan mo nga amuenen na sino? Ang datay ngamin nature tayo nga tattao, it's human nature nga no adati nagipulong keng ada nagipulong iti basta impulong da ka. Kahit mo nga maamuan sino ng ibaga, saan nga nasisita pa yung sino ng ibaga. Uraan nan wenak hang kung ibaga no sino nagipulong. Sino ng ibaga keng nga da chicks ko? Ibagam kanya. Taapay. Agibalis ka keng kwana? Ket inarami dalaang met di rumbeng. Impulong na ka. Apay ko mga saan nakaipulong ket maditan aramidem. Sino ti ibagam kanya? Ibagam no sino nagipulong. Saan ko nga ibagakin ka? Sino nagibagang ata chicks ko? Dito nga awang chicks ko. Di ba? Nature ti tao day jay nga kas lang defense mechanism siguro di ano sangkat panang kontram di naglalo no ti salangaden na kan di tao nga nagipulungan da. Kas lang agpungtot kamet ngayon kasla ibawing mo jay pungtot mo kada diyan nagipulong. Babalawem diyan nagipulong. Api babalawem, di ba? Medyo ada nga kasta ti ugali ti may isang nga tao, di ba? Iso nga nagrigat nagmadijerik na nga di mo amuan no sino diyan nagipulong king sino diyan nangipulong king ka. Di ba? Maamuak lang talaga dahil kung nakita. Maamuak lang. Relax ka lang, Nana Leticia. Concern dalaking ka.